Il-grupp AX Holdings inawguraw butik hotel ġdida fi triq il-Merkanti il-Belt Valletta. Il-lukanda l-ġdida bl-isem The St. John tinsab f'bini tas-seklu 17 u sar xogħol estensiv biex din il-proprjetà li kienet fi stat ħażin illum inbidlet f'lukanda tal-ogħla livell bi kmamar attrezzati bl-aħħar teknoloġija. The St. John kienet inawgurata f'attività speċjali li bdiet b'fashion show ta' Ditta Sesani quddiem il-Berġa tal-Italja u komplet b'mixja u riċeviment fi triq il-Merkanti stess, eżatt quddiem il-lukanda l-ġdida. Il-lukanda kienet inawgurata miċ-Chairman ta' AX Holdings Anġlu Xwiereb u mid-direttur tal-kumpanija Claire Zammi Xwiereb. F'diskorsi tal-okkażjoni Anġlu Xwiereb fisser l-importanza ta' dan il-proġett u kif il-ħolma li kellu issa saret realtà u spjega kif kien ilhom 10 snin ifittxu proprjetà fil-Belt Valletta li tkun ideali għal butik hotel. Claire Zammi Xwiereb qalet li d-diżejn tal-lukanda huwa wieħed industrijali li qabel sew mal-bini barok li għandu 147 sena. Tħabbar ukoll li s-sena d-dieħla l-kumpanija se tkun qed tiftaħ butik hotel oħra fl-istess triq.